chan ka chan sung loi kan mi kun cha kan pe ki kan pathian min thang thutin ko se ni hina kan chouza siang pram la na chan mang ding i kan ho tu la ni chan kan the hi kan lung ai lom ngai i kan ho tu la sina masari kan lung lom na dia kan chim si ni chun ni hina hin lai ho i kon pe tu ka tu na in kat be chim ding hi a the lo mi song tam pi kan lung sol ka pang la la tu rong a chun Marcolin kan pe lai tu là chuan kan hun se kan mang chawanga pathian thu en chiar anga zo trong chuan en kim tan hian hun ruat a oma van hoya thil zong sung tan hun rem chang om te ni a kan ma lai hok a chun zai zong pial te sa hin chan a chiawi van rang tani a mi thil pial te ni hin chan an nge di ani he masain koin nia kan ram kan din kan ria dan sarkar mars ni sari atanga kun masa lo to ta han ram khoi tu sarkar khoi tu nei lovin kan oma khoi tu kan nei mai to ne mo kan tia kan nei mai lawa mi pui te kan rilu so me ma ko kan sang te pathian ne na kan ram rong rel na do kan ki la ram khoi tu kan di la chuan kan trong trai na pathian in achanga i pui nia ram a sarkar loading chho data a alo mo me min ka sia ko ran an tak ta point ka no som kan tia mi puin cho vang sut kan di la kan trong trai a pathian in sa lak lu ini ni chuan ki por kan nge ka tu mang ka tia min som lo point ka ron ka lang khati hiala ti chuan ni puin e so mang kun set te min han sak don ne ti in min fila e puin nia tiền chuan kun se mang turin ke ko ka program te kaman tu mang te mang la bin ni bin la ma ka le ta tu na hian kun ka mang the do na te tiang du sak na ka chang hi kan siam thar ne na po ka lom em ka chien te na chuan na ka kan ram rian na chuan na man bua si na ringin ka pi pa minin ma ni ka pe la Cuma kan Bible dan manusia itu apa? With your permission, sir, proceeding may now begin. With your permission, sir, the notification issued by the Governor of Mizoram may be read. Letter number A 43016/1/2020. That's DCNMA within bracket L/PT. Government of Mizoram District Council and Minority Affairs Development. Notification dated Aizawl the 9th May 2024. In exercise of the power conferred by Sub-Rule 4 of Rule 21 of the Lai Autonomous District Council, Constitution, Conduct of Business, etc., Rules 2010, the Governor of Mizoram is pleased to appoint C. Lalmuan Tanga, an elected MDC from 6 South Lumpur MDC constituency as
Chief Executive Member of the Lai Autonomous District Council, with effect from 7th May 2024. That is the date of approval of the Governor of Mizoram. Further, in exercise of the power conferred by Sub-Rule 5 of Rule 21 of the Lai Autonomous District Council, Constitution, Conduct of Business, etc. Rules 2010, the Governor of Mizoram directs Pu Si Lalmuanthanga to secure vote of confidence in the Lai Autonomous District Council by 20th May 2024. This supersedes notification issued via event number date 15th March 2024 by order etc. Signed Dr. H. Lalthangaliana, Secretary to the Government of Mizoram, District Council and Minority Affairs Department. With your permission, sir, oath of office may now be administered to the Chief Executive. With your permission, sir, I request Pu Si Lalmuanthanga to subscribe the oath of office. I, Si Lalmuanthanga, being appointed as the Chief Executive Member of Lai Autonomous District Council, Longkai, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the constitutions of India by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as the Chief Executive Members of the Lai Autonomous District Councils, and that I will do right to all men of peoples in accordance with the constitutions and the law, without fear or favor, affections or ill will. Now, I request Pu Si Lalmuanthanga CEM to deliver a speech. To Chairman, Pu Vi Elmuaka, Chairman LADC, Purabat Romoy Roite, MLA, Pu Si Nguyen Chunga, MLA, Dr. Lorraine Lalpek Liana, MLA, Pu Zodin Tuang Aralte, ex-minister, Pu Ais Biak Java, ex-deputy speaker, Pu Ais Zotang Liana, ex-MLA, United Legislature Party Katho Pui, ULP deputy leader, Sang Liana Mochi, Kan CM Kalchuokta, Pu Vizir Sanga, ULP Katho Pui MDC Zong Zong Te, Pu Chimala Siva Kapal Reddy, Deputy Commissioner Longkai, Le Hunset Minman Sabtu, Reven Di Zazon Lai, Heng Bakahian, MADC, Kan MDC Puite, Pu Malvin, ex-CEM, Pu TA James Riata, ex-EM, Pu ST Vanalmal Som Liana, ex-EM, Pa Filamatangin, Pu Biak Chunga,
GS Julie B Ngokhe XMDC V Beihosha Im Suaitu Puke Buto Im President Political Party Rang Suaitu NGO Rang CYLA LWA MJA MICP LSA LDSA VC Association LADCA Officer Association Staff Association LUP MUP Suaitu Te LADC Nuaya Thok Officer and Staff Zong Tele Vina Helai Huna Ron Kalkhom Zong Te Amasain Inzabayin Zana Chibay Kabukchu Ani Inhun Lutak Senga He Program Min Ron Man Puyawang Hian Inzabar Chunga Long Tu Kasoy Taknew Ani Vina Kandunhan Me CM Lab in Khom Hiram Dan Queen Huaya Sorkar Niser Puimo Gertezi Ngami Ania Party Politics Kay Noilam Han Soyna Chiam Hun Ni In Kahelawa Tutam Tak Wayne Hen Soy Katumlo Wayne Kan Soy Du Tachu Atoy Zongin Etim Hian Han Soy Don Ta Ila Ama Saberin Lom Tu Soy Tutam Tak Kana Yeni Kan Hiat Chewangin LADC Sorkar Thar CM Turin Mizoram National MNF le INC in Ho na Tutung Siamin United Legislature Party Kandina Chu ULP Chuan Kachunga Du Sak Nasatak Mai Lantirin House Leader Tan Hiar Min Khang Ania ULP Katho PMDC Jinga Kai experience Nei Chata Takam Anum Lain CEM Ding Mun Luatir Kan Hi Hildam Bang Nilovin Pathian Mal Som Nale ULP Katho Kuite Du Sakna Bang Hiau Ani Ti Kasia Lomum Kat Ite Ani Pathianin He ULP Katho Kui Tene Hiam Min Venganga Ril Rule Tim Lung Hun Khatin Min Kai Khoi Dona Ni Kahiat Sina Bangin Long Tu Kasoibok Ani Tin ULP Anga MNF INC Kan Tho Hona Aho Tin Na LADC Sorkar Hiang Hetom Tina Tura Ma Min Lak Saktu Sul Min Suk Saktu MNF Party Le Congress Party District Headquarter Hoi Tu Te General Headquarter Hoi Tu Te Chunga Wena hiana big takin long tu Kasoy Takme Ani Tin Democratic Principle Ngai Poimo Ramdan Wichunga Dikle Fel Taka Hil Kalpuya Ahun Taka Sorkar Karapun Puina Min Patu Honorable Governor of Mizoram Dr. Hari Babu Kampam Pati Chunga Long tu Kasoy Ani Tin Mani Party Ni Ovanga Thil Rik Na Nei Thok Lova Ril Zao Ne Pa Chan Cham Taka LADC Sorkar Thar Min Pong Puitu Mizoram Chief Minister Zom Tak Pulang Duoma Ne Na Po Pinlung Takin Long Tu Kasoy Hoka Azaom Katien Bok Ani Mei Song Sirto Nia Azola Tangin Kan Anhoa Kachunga Du Sakna Nasata Lantirin Min Lom Puya Min Lom Muak Tu MNF Party Le Congress Party Ni Kui Chunga Rilu Le Tinlung Takin Goi Ni Hen Lom Tu Kasoy Boka Khang Thil Te Kha Goi Ni Hen Kapu Hok Lovani Ti Kahia Party Ni Kui Du Sakna Te Lai Nat Na Te Kung Thang Thang Kadon Song Songa Lom Tu Kasoy Tak Zetani Tin Hun Hutak Senga Wena He Hun Manga Helai Huna Local Khom Song Te Long Kai Kupui Chung Mai Ni Lo Ai Zol La Matanga
local eminent Congress Party akan kuat tu zon tak te vel hang ha changa min du sak tu chen rual tha le chung khat lai na wina min troi om tu le kabial sau kun ther le sia chang ko na changa local te chunga lom thu ka soi ni ahun taka CM appointment order a chua theina tura phi to chua a tura piang zui tu iwel pia ka tho pui tele DRC rama dan officer tele an staff te chunga wenne hian tharin lom tu ka soi bokani thu tam tak soi ka tum lova ka han tar lan tham du chu mi pui sarkar langkam takin kalpui kan tum do ni ti hi ka soi du ani wendia kan sarkar din hi pa chi pani in lung wala kan din ni ma se pa chi pani te tan chu ani don lo lai ram ni pui khop zo sarkar dina langkam taka kal kan tum do ni district council hi adin hun dik tak kan thir chuan kan ram so na thang thok turin ti thei anei tlem he ani ti ka hiya LADC budget atangin za sum ko pan hi set chu thok tu te ho tan kum tin man ani thina center sarkar le state sarkar tanga kan sum don ang te hi dik tak le langkam taka kan man angaya kan thei to a tho chu ave kan tum ko hi ahun ta le ani abi takin infrastructure lama masuk nan ko ahar sa ma lai district council budget atang chuan ti na lo bani ti kan dia ani chu bangin district council angin sum tho chua revenue generate ahar sa le maya amai ro chu pathian zara sarkar fu ka kiba kan kalhun chuan revenue tamso generate dan tu ke to chua kan kalpui angai don ani hemi ko nga hian lai ram ni pui te choi om na le tho pui na ka nge tak ne ani wenia MNF le Congress Party na sarkar na asiam hi ni pui sarkar langkam sarkar to malal big le thunei fal big om lo na sarkar eng kimin tuklan na le in khai bol taka kalpui sarkar ni turin the tok chua katum don ani district council chunga sumle party te hi dai zai de khai rola renchem taka man kan tum don ani changtam big le changtlen big om lovin sem dam e bil thi upai an lo ti angin chu principal mang chuan kalpui kan tum don ani sarkar helmet le langtam tak kan dina lai ram le namtana lunglua taka kan tho theinan lai ram ni pui zong te ko ran NGO hang from te press mi te le LADC chunga thok tu officer zong tak te le staff pui mo tak te atula pianga thuron min pe a he rama hian pathian la ram din alo ni ne tura kan tho kan hin turin min fin chu a min to yong turin ka so min ka ngin tak me chu ani ole United Legislative Party in lungwa taka alo khan so to angin kan tho pui deputy chief executive member tan pusang hulian amol chin MDC 5 Lungtin constituency churuat designate di kapuange ni sabai kuma long tu kasoyen han program when me di chu zawanga kemi so hian khala khona kha ne on refreshment po wai chen che ko ni chuan Katonya wenia CM swearing in program hang khala kal zum te in zawai chunga long tu sai we so the end amen.
不要，这个把管子给放。Thiên thần gì à? Ini chung của chung ở hiên là chiêm thầy bị hiểu. Bên dia cái điểm độc và này mong lòng của anh mình ngái lục anh bị sự ngái lục khá hồ tu tê hồ quy tê phong ấy nào và hát chẳng vô xa gan chẳng hi phong lệ là mà choan lòng một điều mà xe ấy cái đồn hồ tiết trong in giàn hi gần mua măng lâu này trong trai được rằng à tu phụ ông cái tía anh ram xuôi tu mas sa tên nó sắc kinh pha lệ dùng lưu ngày tuổi nó xe in anh lâu bài xuôi của tu thả tâm tập tin lưu tâm tập mình bị xịt anh ấy cái tiếng anh không ba thì tu lo ông tê thun dòng tu chuan cái hi cái tiếng lâu rẽ mình đi em xịt mà sẽ với nghề hiền hết đầu quả là hiền nhưng mà cho viên cái chút đó lúc này cái lý xuân bắt thiên nên chụp quy đó là gì thì có thể cái xuân cái thà amuang anh ấy hey nu lệ pa anh ông tổ là vợ u lệ nào thế bộ cho nên mua lần liêm tổ với ni cũng lệ làm cái này tổ xuân lung triệt cả cái tia mà rồi chú thành ruột thà mình tụ sập tu lệ thổ quy mình long quy tu te cả chung á rin na hạt tu te các mục treo rồi xuân cả thà mua anh đi cả anh suy từ đủ bộ anh thì hun programที่ใต้แล้วไม่อะเวลาอะดอกการอันลัวนักจุกละมาหุ่นหันมันเลยค่ะเรมินเสียอันเสียแล้วว่าที่เป็นพาสปอร์ตส่งตักส่งนั่นตั้งไงไปมวยดูเป็นอาคอร์ดมวยอะเอวสิพาสปอร์ตเดียวรวยตัวอินหุ่นเสียมินมันสักงะอาปังปาร์กิ้งเทคกันอมนินกเสียหุ่นเสียมันโจละมาปังปาร์นั่นนะครับจุอันที่โดนนี่ชวนอีจอกไตละหุ่นเสียข้ากันไงไปหมดมาแสดงจอกกันนี้ดูนะเป็นพาสปอร์ตกันส่งโอ้เลยครับภาษาอินกันเซียนสองจักรเลยอย่างที่พิมพ์ที่เซียนเลยเป็นเลยเอ็นทีซีเอ็กซ์เมเลสองจักรตัดเลยกันเอ็กซ์เซียนเตะเลยกันซีเนียร์พาสปอร์ตกันเจเนอเรชั่นที่ปกเตะเลยรวมเลยก็ฟังตั้งท้องไปส่งเตะตุกไว้นะเอตกกันว่าซีเอ็นเธออินโดกันนักกีฬา ปาร์ลันเป็นตัวเป็นหลวงบังเวลูกน้องคงไอ้จวนMNF District Headquarter ตั้งเลยคงเรสต์มาตั้งโต๊ะข้าวปาร์ลันตัวในนี้ก็ชื่อยาค่ะกันฟังชุนส่วนตัวเนี่ยคงไอ้personal brands นำแต่ข้าเราลุดเสร็จแล้วคงไอ้ดินดันซีเอ็มท่าเลยอาจารย์ลูกค้าคงไอ้มินดินสักเสร็จละปาร์ลันในกันหลวงบังลูกเนี่ยที่ข้ากัน MLA ลงใต้เวส MLA ผู้สิงห์หัวเล่นจิวะเขาไว้ยังทีมกันเชียร์แมน LADC พวกเขาไว้เราทีมเสร็จละกันลงไหมปาร์ตี้ลำค่าเขาไว้คงเรสเลย MLA ลำค่าทานิง
Eminent District Headquarter namatangin. kami zokan ni medisi changin Kita az zong ha kan in fellow de wa ko mai lo de tian bula kan in report chi do ba ta pang par lan tu kan ong ni chuan kun hon a hian ni kan in nan zel me donia. Kita pangpar lan tu ka min kan in traffic lo de wa ko ngai min se mula kita pangpar lan tu le til pe ka du ta kan kon du hon ni hon ron sa ma kan phang to nia. Pangpar lan tu le til pe ka tu te kan lan zo ni chuan zero pe nga. Kan pe lok mo. Mizoram Pradesh Congress Committee Aizol Mizoram Lompuina Vain tarik ni som pali May sang ni le som ni le pali Holenia Lai Autonomous District Council Thar Sarkar Thar Lopiang hi Kalompui Taksit Chewa United Legislature Party dina Sarkar Ngel Nget Tak Lai yang lebih tetana in halata in turin CM tu silang buat angale atau kuite du sarkasang ber Mizoram Pradesh Congress Committee cuan kalgana cu Laut Kansara President Mizoram Pradesh Congress Committee Lome